Zaman kemaju hayahan sakri, globalisasi pengaruh dunia, tan soleh fikir cai tradisi, tan soleh lestari pusaka maja, di ane cuncut jablet ba TV, wate mengaji katenget mata, kita payah jed itikut keji, menyo mejudi carang lagaina. Tanging bake dewa te TV, taruhan judi bak nonton bola, di ureng mekat ngalagot kupi, sengap tok bibi getegahana, pakai siaran jaringan wifi, dum generasi anco padiang nabuk bangan HP, sabe ba wifi, tan dipeduli darugo masa. Yang ladum lamplo tego berendi, mabo ekstasi nasyid ngan ganja, hati kabatat karan put keji kepu ilahi teingan hana. Lalu buddha samudangan mudi, ota perati ganje lempahna, basepot minggu tak dipasi, meula ili agam ngandara. Jak meen cinta mucu calam ingan lewe jengki meripu yang na, baje piketan saran han sakri, bago di Bali nemui busana. Ane kecubong di comba giri, lempah mecici musuh cempala, kajeta taubat hai umat Nabi, lake barabbi beampun dosa. Zaman kemaju hayahan sakri, globalisasi pengaruh dunia, tan soleh fikir cai tradisi, tan soleh lestari pusaka maja.